biyag, wenno patay. Tinapalabas, iti panangkalbit ni Solomon iti paltog na, ni Maskay tinapuntaan ket natay. Inayaban niyan sot dagiti 5 apasurot ni Maskay, ta isuda ti kadwa na anapan ng itabon iti bangkay. Mas daaw dagiti balod iti pasdek, tanatay ni Maskay. Pinalagipan ni Solomon dagiti balod, anasken nga amin akayat na ket agtung palda, tapno saan da maitulad ken ni Maskay. Iti sabali a bangir, malagip ni Fatima ti amana, ket kayat na sarungkaran daytoy iti pasdek. Itagagayem, adtoyen tituloy ti nobela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Wandoray, kayat ko asarungkaran ni Papa iti pasdak na. Ken kayat ko makita ti ibagbaga na apasdak na. Anyo? Wan, malagip ko tay imbaga ni Papa apasdak. Negosyo na kano ti adda ijay. Pagkwartaan na kano. Anya nga ta dayjay a negosyo? Ha? Kwa? Ay, sus. Madi Doray, mapanta iti dayjay apasdak ni Papa. Kwa? Sige. Nuday tati ko lang. Agdigusak lang, kan agpalasak. Kalpasan na, mapantan. Kas naman din samot mo sa rungkaran ni ti pasdak ni boss. Gaputa amukon no anya ti mapaspasamak iyan. Imbaga idi kanyak niyan sot. Kat numapan kami ijay kin ni Fatima. Maimatangan na dagiti madi apaspasamak ijay. Kat makaadal pa'y iti madi. Nangrunan umakita na ti kinarungsot damaskay. Narikatan, ang mga nutuladan na. Hoy, Doray! Apaya di ka matan matagtagari. Ha? Wah? Nakaul-uli magkamatan agda-drive. Pangamin. Kasla nasakit ti ulo, Fatima. Matuyan, siyak drive. Ha? Ay, sana! Isya kun. Awan ka diti pa nagtalak mo kanya? Ada yung siyaklatan tag-drive. Kwa, Fatima. Talaga ka diya kayat mo timapan iti pasdak ni Papam? Wan? Kuamin. Ang mga no agbabawi kanto lang no makadanon tan ijay. Ha? Taapay? Kuamin. Among. Pasig ang nag-aalas at tao ti adi ijay. Agrup-rupa da nga bakus. Anya? Unmat, awan ti gwapo jay. Panay daburangan. Kan may sa, amom ka di at negosyo ni Papam. Kat palaban. Ha? Anya dayta? Pustahan. Anya? Diyak maawatan. Kasla palutan ah. Amom ka di ti palutan. Tay agpalot ti duangay akawitan. Ha? Kasjay? Aglalaban da? Fatima. Isu nga awan ti ganas mo amapan ijay. Kayat mo, intakit di ijay ili. Intaman kitaan no addan ni Michael. Ha? O sige. Ijay laangan ti papananta. Santa na mapan iti pasdak ni Papa. Sige nga Rod. Ilayon kun to'y kotse ijay ili. Ay, nasaya at tanagbaliw ti panunot na. Ta saan anasaya at amaimatangan na ti mapaspasamak iti pasdak. Apasig adinadakas nga arawin. At data, naisagana kong dagiti itugot kong agbiyahe intong bigat. Surutak ni Michael iti bugalyon.
Taapay asaan matan nga gawawid. Jackpot yan alinipat na ko nakabsat na. Isu nga amkag. At dalakit din napasamak yan ko na adakas. Ngam. Sapay ko mata nagbidutak lang. Kan sapay ko ma. Tamakitak ni Michael ana sa lunat. Naisimpa kong dagiti awitak intong bigat. Masapa aklangan na bumangon. Tagluto ak iti balon ko. Tapno sa anak ang mabisinan. Agreprepaso ka pala ang Layla, iha. Rabi una yan. Wan, Papa. Apay, di ka kadipay makaturog? Saan pa'y, Papa? Naskan namin nga agrepaso ak anaimbag. Gaputag sa saruno itati quiz mi. Kasta ka di? Da kayo ket di Papa. Ingkay maturugan. Sige. Panawan ka pa dito'y salas. Ituloy mo nga ruter aramidem. Ngam di ka unay agpuyat, ha? Wan, Papa. Data. Nakasaganan ti awitak. Imnakon. Parang masambot ko ti umuna alugan nga biyahe. Agpalami isakpay dito'y kantin. Hay, agyamanak. Nalpas matlaangan ti quiz mi. Nagsasarunupay. Ngam amok a perfect ko. Gapot na nagrepaso ak anaimbag idirabi. Hay! Nabang aranak pa'y itiday to'y apagpalamiis. Ti babae asuplada. Isa ti sumungad. Si kamanan? Nailat at talaga ti lubong anya. Nagpakita ka manen kanyak? Imbagak matkan ka ajak kayat amakita ti panagruprupam. Ngam apay anakita ka manen. Ay, awan sakit di ti panunot dito ang babae. Tumakdarak man langan, katrumwara kung di ti kantin. Hoy! Bastos ka! Talikodan naklatan? Anya ka di ti problema, miss. Sika! Inton maminsan, jak kayaten ang makita ti panagruprupam. Ay, pumanawak man langan. Amangan ni Jack makapagtapal kat matungpak. Ay, anya ang klase ti panunot ti addakan ko na. Awan matiang mo kabasol ko kan ko na. Nagsorry ak matan iti panakadong parko iti kan ko na. Jack man la italtalakan. Taamangan no matutupak. Takong di tibugal yun. Nalawa maggayang dito nga ili. Dahito yung ili da. Nalaulawan sa amat ng medyo daklan. At pag napaglaak, tas sa pulit ti pagtrabahuan ni Michael. Nabanug ako na nagnag na. Itay. Paggatangan dito iti pang construction. Agdamagak. Barang adda dito ni Michael. Manong! Nyati ka tangam. Lansa. Saan ka gumatang iti lansa, Manong? Mabaling ka dito agdamag. Dito ka ding agtrabaho ni Michael. Michael? Wen, Manong. Sapsapulat, tasaan nga minin ang nagawawid. Adagnagan iti Michael at trabahador ditoy. Kay Dadam. Ngam, awan mo tan ditoy. Ha? Awanen? Pimanawan. Kat saan na nagsublipay. Ururayan ni Ma'am Chayong. Ngam, saan mo tan na nagsubsubli? Kasta ka di, Manong. Ala, pumanaw ka no awang katangom. Di ka manaktak iti trabaho. Sige, Manong. Agyama na. Palamig, oh.
Kasano ita? Jack basarakan ni Michael. Sa di na nga tinapnapanan na. Mani. Kaya di man na nagawid. Time pakaamon ako man no sa di no tinapanan na. At no sa anak ko mamad niya agdanag akastoy. Mani. Mabisina ko. At naman kit di balon ko Ijay ba nila? Nak mang kita iti pagtugawa kay Jay ta mga anak. At damat balon ko akanak. Salbag. Nasakit tinakan ko gaputa na abakat iti dakulagatan. Agasan mo tinaabak kanyak. Big Boss, basol ni Maskay. Amin. Nuasinulat ta ditan ti pinusgan na lumaban. Big Boss. Day ta ka di tirason. Nuapay a pinaltugam ni Maskay. Sana na data tinamagam kanyak ansot. Alakit din. Ang kamangiro na ti arap. Kaya't ko ti uminom. Wen, Big Boss. O niya, Michael. Nawatan ka di amin, dagiti insurok. Wen manong pitong? Nukasano ti kumugtar. Kaya nukasano ti dumanog. Nagduduma klase. Di pa nagkugtar. At rumbang nga mo mamin data. Wen mang pitong? Isuro ka na imbag. Kapnosan kanto marigatan. Intonsi ka. Ti pasungal-ngal da iti laban. Awanan ni mas kaya ranggas. Nga mas delikado manitan. Gaputan ni Big Boss ti mangidaulo ka na tayo. Mang pitong? Amangan no narungrung sutpay. Wen nga rod? Iso nga itata na sa papay, Michael. Ano sam ti agsanay? Paisuro ka na imbag. Amin nga isurukan ka. Tung palam. Tapara iti pagsayaatam. Agtong palak, mang pitong. Nagdakal nga ti inabag tayo, ubing. Iso nga ita, agrambag tayo. Agiinom tayo. Agpulutan tayo. Ato na mo. Kanikang kayo iti bonus yun. Gapo ta natulnog kayo latakan niya. Kat mabalin nyo timang sarungkar kadag iti pamilya yun. Ayos! Yaman kayo mo! Ngapsak bay na. Agrarambag tayo pa. Gapo ta nangabag tayo iti pusta. Kwarta ni Solomon. Ayos! Ken kwarta jay foreigner ti inabag ko. Ansat. Asino ti makitam anaalibtak kadagiti balod, ha? Kuha boss. Tsaka mo. Ni Maskay ko mati makaamoy ti dayta. Gaputa iso ti kanayon nga adda iti ayan dagiti balod. Tasyak. Iti kusina ti ayan ko. Bueno, mangkita ka iti naturad ken nalaing ang balod. Big Boss. Nariing tiriknak amang patay iti dayjay adon Tomas. Big Boss. Linipat ko iti panggap ko kenkuana. Ang amno ita, nasken ama ipatungpal kon. Agburburak ti darak kenkuana. Big Boss. Iso amang kita ka no asino tinaturad ken nalaing abalon. Taiso ti dutukak amang patay ken ni Don Tomas. Kuha, Big Boss. Kayat ko amapukaw iti imatang ko. Dayjay adon Tomas. Sige, Big Boss. Mangkitak no asino ti mabalin adutukan. Sige, ubing! Agrarambag tayo! Sige, kadwada kami. Da kami, timang paragsak kada kayo. Sa nabali, tadamot kwarta yun.
Ubing! Oh, boss, amo. Mangpili kayon kadagiti ababay ti partner yo. Ano mo, kulas? Basta siya. Kukwak. Tay kapintasan da. Ano mo? Agramrambak kay ta, Don Tomas. Gaputa dakkel ti inabak mo iti pustahan. Ngem di kag sigsigurado. Gapo, tamabilpilangan ti alda mo. Wen, aramidot ti amin tapno matay ka. Ket awanen ti kay nagaw ko. Salbag ka, Don Tomas. Inakop mo ti riniwriw akwartak. Ket sublyag dagita akwarta. Babaan ti ipapatay mo. Pitong! Anya ti makunami ti kayat ni Big Boss ang mapasamak. Wah, bosonsot. Asino ti mabali na madutukan iti dayta abanag. Jakam mo. Dagiti kakadwa mapasurot idi ni Don Tomas. Adda ka di mairekomendam. Mawan ba't bosonsot? Pasig da takrot. Siyaklay de, tinakaiturad. Ngam pinangtaan ngamin ni Boss tibiyag ko. Kat agraman pamilyak. Patayin na, no sa anak ngagbaligi. Kasano nga taitan? Ang saan na balen? Saklatan, bosansot. Ngam iti may sa kondisyon. Kondisyon? Wen, aramidag ti kayat ni Big Boss. Ngam nasken, awaya-waya anda kamin dito'y pasdak. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy tinubela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Biyag! Wenno patay! Tinapalabas, naibawing ni Doray ti panghedeng ni Fatima as sumarungkar da iti pasdak ti amana. Kuna ni Doray as sarungkaran dalangan ni Michael bareng addan iti trabaho na. Ket imanugot met adagos ti balasang. Kabayatan na. Agramrambak da Don Tomas ken dagiti pasurot na. Ken adda pay babae akakadwada. Iti met pasdak ni Solomon malagip na ni Don Tomas. Ket ingkeddeng namanen nga ipapatay. Binili na ni Ansot amang kita iti balod anatured ken nalaing. Taiso ti dutukan na amang patay kini Don Tomas. Kinasarita nga rod ni Ansot ni Pitong. Ket inrekomenda ni Pitong ti bagina nga ison ti mang patay kini Don Tomas. Ngem iti maysa a kondisyon. Itagagayem adtoyen tituloy ti nobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Nuawan tinalay nga mang patay kini Don Tomas. Kasanuitan. Saklatan, bosansot. Ngam iti may sa kondisyon. Kondisyon? Wen, aramidag ti kayat ni Big Boss. Ngam nasken, awaya-wayaan na kami amin dito'y pasdak. Anya? Ibagamday ta ka ni Big Boss. Amumat nga imposible day ta mapasamak, Pitong. No ibagam day ta kondisyon mo, ang mga nupaltugan na kapay. Ah, Delikado, Pitong. napaltugan nak ni Big Boss. Sana balen. Anya? Ay, sana. Basta ibagam kan kwa na ti kondisyon ko. Bosansot. Sige. Ibagakan ko na day ta, Pitong. Anya. Kasta ti kondisyon ni Pitong. Ang mga no kayat nan ti matay. Ay, sana, Big Boss. Amuyo kat nalaing ni Pitong itilaban. Iso tinangabak idi. Iso ang nakaakop kayo iti dakalagatad. Ngamjak kayat ti kondisyon na. Anya nga rin ti bagakan ko na, Big Boss.
Basta'y bagam nga isunti dutukak abang patay kani Don Tomas. Big Boss. Day talang ti bagam, Ansot. Matungpal, Big Boss. Oo! Ni, apa yun, Fatima? Biglam nga hindi sa tabaso, kalpasan anainom mo ti mango juice. Masurunak ngamin. Anya iti kasurun mo, kat naimas mo ti panagtimplak iti mango juice mo. Masurunak ka ni Michael, Doray. Anya? Si Kamat. Ay, kunaklakit din no ti mango juice ti kasurun mo. Anyamatan ni Michael. Namin anon anak subli-sublita iti pagtrabahuan na. Ngam awan lata. Nga rod. Makitak to lang ni Michael ah. Ha! Kugtarak. Anya? Wan! Ipapas ko ti suron ko kan kuana. Bugbuga ka. Unay daytan, Fatima. Iliw mo ka di daytakan ko na, ha? Wan! Talaga kailiw ko ni Michael. Nga mabaya pinanawan na. Ingkarina di nagpampanawan. Nga mapay nga yapimanaw. Agpadadakan ni Mamak. Ha? Awan nagdumanda. Kuna ni Mamak nga ipatpatagnak. Nga maging gaita. Diyak pa'y nakita ti uray an niniwan na lakuma. Kwa, Fatima. Ni Michael. Kuna na di nagpampanawan. Ng pimanaw adi man lang nagpakpakada. Isong agpadada. Kagurak ida. Fatima. Dagiti ipatpatag ko. Agpukaw na duray. Apay! Si Kamat, Fatima. Ni Michael. Ang mga no nagawid ijay lugar da. Kat agsubling to. Si kakit di mo. Basta! Kasuron ko ni Michael. Masursurunak kan ko na. Ala, masurun ka nung masurun ka. Yung di mo gurguraan na. Tadi mo matam mo. Noan niya ang talaga tirason na api manaw. Adong tinagdamdamaga kapag tagilakwan. Awan ka no matiam amuda a Michael. Sa dinungay nga tanti ayan ni Michael. Napan nga ta iti sa bali a lugar. Ala, sumip nga ten. Sa dino nga tanti pagturuga. Mang Pitong, nakaturog ka din? Saan pa'y? Sana ka makaturog. Urasyak. Tapang panunutag timbaga ni Big Boss. Di na kanunungan ti kondisyon mo. Kuna ni Boss Ansot. Talaga jablo day ta, Big Boss. Mang Pitong, may turod mo ka di apatayan ti sigod nga amom. Aramidak. Mulakit di parwarin na tayo amin dito ni Big Boss. Sana, di ka pumatay Mang Pitong. Dakas day ta. Oh, Liklikam ti pumatay. Dakas day ta Mang Pitong. Saklaan ti tao dito parke. Nasip nga't matkit di dito ayan ko. Awan ti makadlaw nga dak dito'y sirok ti dakkel kayo. Dito ako niyag palabas iti rabi eh. Kaano nga iwayat mo ti plano, Pitong? Big Boss! Aramidam timbagak. No idi ket san ka nagbaligi anang patay ka ni Don Tomas. Ita, ipatungpal mon, Pitong. Jack may pasigurado, Big Boss. Gaputado ti bodyguards na. Sana ka basta makastrak. Iti nalaganda. Taado, ti agbambantay. Anya,
Iso nga da na panunot ko, Big Boss. Anya data? Iti sumaruno alaban. Sigurado nga umay tumanan makipinnosta ni Don Tomas. Ket? Kalpasan na. Kamagan tayo, Big Boss. Nalakaladay ta nga iwayat tayo. Aniya? Agtalag ka kada kamay, Big Boss. Kamagan may ni Don Tomas. Juan. Mayat tinapanunot mo, Pitong. Sige. Kamagan yun ni Don Tomas. Kat agbalintumot abalod ko. Anyan to ti mapasamak, Mang Pitong. Jack, amunuan nga ti pampanunutan ni Big Boss nga ramidan. Basta kamagan tayo ka na ni Don Tomas. Kat agbalin to abalod na. Mang Pitong, May mayatin da ito nga ramidan tayo. Yan ti mandaran na kapumatay. Jack, kayat. Mang Pitong, Iswakas jay lang ang tinapanunot ko. Kat kinanunungan mat ni Big Boss. Saan ko masarakan? Mangga. 20, tinasa sa Kasanungatan. Sapay mabisig na ko. Mangga. Kat naibos kong tibalon ko. Mangga. Ti kwarta nga da kanya. Apag isumot apag pletek nagsubyak daklan. Adi ko yung palamig. Sa dino nga ti pangasapulat yan ni Michael. At danawat kong awag, iti may saan na nga to a tao. Kaya't na ti makipinnusta iti laban. Mangay data inton maikadwa a Sabado. Isumag-sagana kayo. Amin kayo kat agsanay. at damanan palaban. Awan ti uray asino man ngagtugtugaw. Kasto ilatan. Kasla kami bambanti ditoy. Tengel dati biyag mi. Paglagipan nyo. Asino man ngaglabsing. Matay. Dakas day ta at tao. Oops! Daytoy tigog taro. Nabanog akon. Jack pa'y pulos nakatamakan ka, Mang Pitong. Sige lang, Michael. Ituloy mo. Sige, sugutin na. Oops! Di mo nasiputan tigaraw ko, Michael. Mang Pitong, Kita man na imbag tigaraw ko. Mas ka nagsipot ka. Sige, sugutin na klat na. Joy, dapitong kan Michael. Ipitong. Talaga nga isurusuro na ni Michael itipan nakilaban. Nasaya at may. Makita kini Michael. Kat kabalan na ti lumaban. Nabakad ti bagina. Kat na makasursuro. Kabalan nanton ti makilaban. Isu ang nasaya at mat. No isuro na imbag ni Pitong. Tapno amunan to asalakniban ti bagina. Ansot. Big Boss. Apay nga da ka dito itirasa. Tantan awak dagiti agsansanay abalod, Big Boss. Basta. Masapol nga agsanay daan na imbag. Tadyak kaya ti maabak pa'y itipusta. Sino ti makita yung mabalin tayo nga ilaban, Big Boss? Awan sa bali, no di ni Pitong. Ha? Ni Pitong, Big Boss? Wan, isulaang ti makita ang makabaal. Sabagay, nasaya at mat no ni Pitong. Tanalaing dayjay. Sigurado, labakan na ti kalaban na. Sika tinapili ni Big Boss alumaban, Pitong.
Siyak manan. Wen, Sige, siyaklatan. Nga puta makita ka, saan pa ya kabalan, dagiti kakadwak. sigurado ka si Kapitong? Di ka kudkud? Saan? Awan ti panagkid-kid ko. Nga puta ka, simat dagiti kakadwak ka, may pasungal-ngal. At basit pa lang ti amuday ti panakilaban. Alang rod, sa ganam tilaban mo, Pitong. Guguloy ti DJ banda. Apil na. Di din nanog na. Anyo nga dita. Padasik man ti umas ida. Gustahan iti laban dito. Sino ba ti kaya taluwaban? Umasidig lang dito eh. Umasidig ti luwaban na makipusta. Bagay ayab da iti kayat na tilumaban. Sakmat ha. Umasidig ti kaya taluwaban. Kasla kayat ko. Sino? Awan niya yung kwartak. Lumaban ak na ta. Oh, ano? Awanan! Awan ti luwaban ka ni Ben! Anarabak! Sakon! Oh! Sak! Oh! Sakon! Eh! Sak! Ang lumaban ka ni Ben! Sige! Makipusta tayo! Masinid ka dito, si kalalaki! Umasiglaga ka na. Ay! Manot ipustam, ha? Buso! Adda kwartak ditoy. Isu ti ipustak. Ng mga bakak. Ukwak ti kwartayo. Sige! Ikatam nga rin tayo tabag mo! Lumabang ka! Masabol nga bakam ni Ben! Tapno mga baka! Wen, talaga alabanak. Nga uray isu ti nangabak itay. Anya ti mapasamak kini Roldan, iti dayta agundaway, gagayem. Di yuliwan na dinggen, ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Biyag, wano patay! Nobela ni Virgie Paclay. Iti direksyon ken musika, June Rebutazo. Sound effects, Kirby Riliera. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Biyag, wano patay!